National Games the gold medal lawrakraba players sing sarkarna thabak pigadabani haina yasta thomjingkhri. Haukibu saying listing ani ka kungani thud Gujarat yumbu weraga pangthokiba kuntraga taruk suba National Games amasum English ani ka kungo humdoida Gawana yumbu oiduna pangthokiba kuntraga tare suba National Games ta gold medal lawrakraba Manipur gi sanaroi sing sarkar gi thabak pigani haina state sarkar gi makai digi kiara kana thajaba pikhrabasu ngasi phaw thabak to onthoktabagi mayukta gold medal lawrakraba players singna Kumalam Park Laiba Youth Affairs and Sport Years ki Directorate Thomjinduna medal handok saragi haiduna akanwa protest atakre Khongjang aduna saruk yakiba players sing aduna sarkarna makhoida sathariba miyeng adubu yamna kan yening da phungtokhi loinana gold medal phanglakraba players sing athubada sarkar gi thabak pigadabani haina penabagi khulaw kya slauki adubu tungda players sing aduna Youth Affairs and Sport ki Director Dr. Mayengbam Betoga unaduna wari sanaraba matungda makhoi khongjang adu handoki khongjang adu gi manungsana sanaroi sing adu gi mihut oina sanaroi mari mangana yes ki director gu unaduna wari sanaki bada director gi maikai gi phongtoki bada sarkar gi thabak lawbada meritorious sport person sing gi oina sada manga laidi basi gold medal phanglak sanaroi sing khakta natana Asia amasum international gi thakta sanaba satloba sanaroi sing gi damaktani National Games the gold medal lorakraba sanaroi sing asi makhatana sanabada khudung sanabagi damak masaga sanaba thaba amma piba haiba leingak ki phirebadu hojik phawbagi oina ahongba matarati sarkarna pikhiba thajaba sing adu soidana thabak to onthokadabani adubu department amada sanaroi sing asi Pulap oina hapa yadavnina karam department thabak hangi haibada thidopigi mathakta player amadana thabak chauna pibaduga player amadana thabak pikna piba haibadu yadabana maram matam khara ngaithok ngaisin tawbani haina thajaba pirakhi wari sanabadu players singi maikaidigi su akaknaba matamgi manungda sarkarna kuntraga taruk suba amasung kuntraga tere suba National Games the gold medal phanglakraba sing thabak pigani hairibadu athuba matamgi manungda thabak to onthoknaba yamna kana taksillamkhi hairi Rajya Sabha Manipur GST bill pass tawduna Lok Sabha return tawkhri ngarang Lok Sabha Manipur GST second amendment bill 2025 pass tawkhraba matung asi makhata na Rajya Sabha bill is pass tawraba matung amuhana Lok Sabha return tawkhri Union Finance Minister Nirmala Sitharaman lit tawba yangai gataruk suba GST Council gi mifamda lokiba warep ki matung ina hairibe amendment bill asi pass tawduna satnanabagi Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhurina ngasi Rajya Sabha bill adu table tawkhibani Union Finance Minister na lit tawba state khudimaki representative sing yawba GST Council gi mifamna tuan ba item sahunga humdraga mangada GST rate asi rationalize tawnaba hanana warep labo lekhrabani hairibe amendment bill asida ultra luxury items sing sada nifu hengatnabagi propose tawri Anova tax rate asi sahiye sigi October 12 gi satnaba hokibani goods and servicing gi GST gi rate ta ahongba leiba haibasi state GST law asi amend tawba mathoktai ngasi bill adu house ta puthoktuna khannaraba matungda pass tawkibaga loinana bill adu makhatana Union Finance Minister na Lok Sabha da return tawkibani panbaya bani ngarang Lok Sabha da opposition singna SIR ga mari lainana akanba protest kya satharingai marakta Union Finance Minister na bill adu table torowga loinana house na pass tawkibani uniform da lairiba singa miyam ga anakpa mari lainaba honaba mathoktai Premjit Uniform the lady basing the Miyanga Anakpa Mari Lane of Honaba Highway Yamna Tangaypadi, Masimangna CRPF ki Maikadi Leptana Mapamapam Kudinda, Civic Action Program Kia Pangtok to Nakul Gimuishing the Matin Kia Leptana Pamagi Tabuk Satari Haina, Nasi Impal Iski Palace Compound the Levy State Kala Hol Pangtokiba, Samaga Marfugumapan Suba CRPF Battalion Langol Sinduna Pangtokiba, Civic Action Program the CRPF Manipur Renski, DIG Huidrom Prems in a Fongtokri, Mana Makatana Fongtokibda, Manipur the CRPF ki unit amamamda company tare lay CRPF company singa sina makoi na lady zaga singa dugi miyam mating pang na home ministry gi funding makada civic action program singa si left na pangtukli program si ki makada unit aduna ko liba zaga the lady club samjin ba oiro ising phangdabigi pipe pipa natragana water tank piba yauna nupi singda masana masabu sentok lambi pijanaba pisakon piba youth singbu CRPF ta sanganabigi program kya left na pangtukli program asi mapungoina miyamgi awa ana yauna hiram kya da kanaba pinabani haina phongtokhi ngasigi thoramadu samaga marfuga mapan CRPF ki commandant Prasanta Sahu yauna atay makok thongwa official kya saru yakhi India amas Manipur gi oina mingsat purakhi
Handak Thailand gi Bangkok World Siam Stadium na pangthokiba Thailand boxing promotion na Manipur gi ngamba longjana Thailand national team gi best boxer Songla Sitor Bauma bu maithiba pidun India amasu Manipur gi oina mingsat purak ngamkhri India gi sanaroi ama oina Thailand na pangthokiba Thailand boxing promotion na saruk yaruba ngamba longjam asi Aztec Fight Studio gi coach Deep Longjam gi makara training sathaduna lakiba sanaroi amani Thai boxing promotion na ngamba longjam India gi Manipur gi mingsat purakhiba dugi damakta Aztec Fight Studio gi founder Dr. Premananda Thangjam na thagat phongdorakre Kangluk ki irang mayuknariba Manipur gi Kuki amasu Mitai gi football team na Asian Cup ki qualify oiduna history semkhre Haukiba saying lising ani ga kun humdo gi me ahum gi kangluk ki irang mayuknariba state asi gi Maitai amasu Kuki gi apunba U17 football team na football gi powerhouse oiriba Iran bu ani amada maithiba piduna mathang sai hairiba match asida Maitai pangal singi sanari sing sargyaki Ahmedabad ki EKA arena da hokiba numaichu numita pangthokiba AFC U17 Asian Cup 2026 ki final da India gi U17 football team na Iran bu ani amada maithiba pikibani India gi oina U17 team Asigidam All India Football Federation na lauthorakhiba duna Manipur gi puna player mapan yorakhiba duna Maitai na tari ene duga Kuki na anini Manipur si India gi sanglaba football history da tele lairaba footballer kaya putopis teramani India gi U17 team gi makai digi sankhiba goal ani edu amana Kuki gi player Dalal Muon Gangti edu ga amana Maitai gi player Gunlaiba Wangkhairakpam na zankhibani Match aduda Iran gi makai digi taraga mapan suba minute goal ama sanba ngamkhi aduga Indian team gi makai digi na Kuki gi player Dalal Muon Gangti na penalty to goal ama aduga team asigi forward player Gunlaiba Wangkhairakpam na counter attack to goal amaga sanduna India na ani amada Iran ba maithiba pikibani Panmayabri haukibasai kulongi matamasita India na AFCU 17 Asian Cup ta qualify oidabasi handaki asina ahumlak subani adubo yamna laibak thibadi social media da apunba team gi wapumdigi haidolaga Kuki page ta makhoi gi players sing aduga Maitai community sing gi page ta Maitai gi players sing thaganaki adubo team asina goal score tawkhiba dudi India gi damaktani adubo social media handler kharandi makhoi gi account sing da thawong asina Manipur santi purak lagani haibigi asa sauna phungduk narakhi India gi team aman Iran bu maithiba piduna Asian Cup ki qualify oikiba sida Maitai Heritage Society gi maikai digi ex thagalakhiba post amada sport na aikhoi amata oina punsinari Manipur athuba matamna santi lakpa oira sunairakli amaramna kangluk irang asin hauji Imphal Valley yauna Chusampur Tengnopalam sumkangpokpi gi tungan relief camp sahunga yangkhai gi mathoida IDP singlising yangkhai gi nipan hena awaba khanglinge amadi Kangluk anigi marakta lansin daba yada lairingaida mara asida sport na unity gi web message na mapiri Indian team na sanakiba Mehat amasum Kuki gi players singa do hawkiba August thadagi Goa da pangtokba national camp punna laiminarakhiba ni haina maikai kyadagi su phungdok narakli Mahairoi singi school sangdabida class laithokhtuna lairiba sing khudakta lepkadabani school karakpada mobile phone amadi sahi sudana gari masa puduna lakpa angang singi school authority amadi mama mapa sing khudakta thingadabani Feso Mahairoi singi school satkhraga school sangdabida class laithokhtuna lamjau surok satpada natana lamhang tumang sing desu laithokpa yauriba sima du khudakta lepkadabani haina Federal Student Organization Kanglai Park Fesok Head Office ki Secretary Education and Library gi Thaupuriba Soibam David na kuyak piduna press thokpa Sirol asina hai karigumba Federal Student Organization Kanglai Park Fesok na hairiba sida Mahairoi singna thawai wawoi dabu utuna Asumakasa thana tauragadi masida tholakpa apapata punamak Mahairoi masa na amadi makoigi mama mapa oibising pujagadabani loinana school authority singna su Mahairoi singi attendance sang naina check tawbiduna mama mapa oibising da inform tawbiu loina Mahairoi sing school lakpa matamna mobile phone amadi sahi suduna gari masa puduna lakliba miyoi sing adu school authority amadi mama mapa oibising na khudaktagi thingadabani hairi Feso ki sirolasin hai Mahairoi sing mayai kaba nisagi Agency oiduna mahisang singda Mahairoi singda nisagi polam sing piriba du khudakta lepkadabani
ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯅ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯍꯩꯁꯪ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ 100ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯗꯅꯕꯁꯨ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯪꯅ ꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝꯃꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯪꯅ ꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝꯃꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯂꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯔꯤꯂꯦ ꯁꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝꯃꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ IDPꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯕꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝꯃꯅꯤꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯐꯨꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ PR ꯊꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯡꯍꯜꯂꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯕꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ MLA ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯂꯝꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ BJPꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯕꯨ CM ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ Chief Minister N Birenꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ CM Biren ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯅ ꯊꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯟꯊꯍꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯀꯟꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯟꯊꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ CM N Biren ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯗꯦ 2025ꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ CM N Birenꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕꯗ ꯏꯆꯝꯅ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯗꯤꯃꯥꯔꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ Envoy ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕꯤꯈꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯀꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯏꯟꯗꯣ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕꯗ ꯏꯆꯝꯅ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯗꯤꯃꯥꯔꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯆꯝꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ Envoy ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ Envoyꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥꯇꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯈꯩ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕꯗ Information Center for Hill Areas Manipur Isamna Athingba Piba Lakidi Manipur Ngamkai Ningtina Demarcation Tawduna Sambal Khana Takshin Kibani Isamna Ngamkai Sambal Khaba Thinkipa Gumna Political Mileage Launaba Congress Amadi Masika Satminariba Political Party Karana Mahakpu Hunduna Nanglak Patleb Thibanaki Kuki IDP Sing Junta Leingak the Port Pina Kihankhre Myanmar की इलेक्शन IDP सिंह वोट थादद्रबदी लेफम पीरोय हैना Myanmar Junta ने कियनख्रे Myanmar की Junta लेंगाना सही अहुमलो मिलिटरी खू तौदुना तंगदु लैतादब फिबमद लाखिबदु सही सिगी डिसेंबर अमदी मथंगी सही जनवरी त पांथोकनब सेम सारिबा जनरल इलेक्शन असिद लेबा अदुदा Junta की मयोक्ता लाल हौरिबा मदी रिफ्यूजी ओइना लैरिबा IDP सिंह वोट थादद्रबदी मखोगी लेफम पीरोय हैना Junta लनमीना अकी अखंग पिख्रे हैदि Myanmar की साइगांग अमसुम तामु रीजन द पाक्तोकना रिफ्यूजी ओइना खुंदारिबा कुकी सिंगी तुआन तुआन lahulup singna
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯖꯨꯟꯇꯥ आर्मीसिंगा खुथोनबा लेथ्रि मसिगी मथक्ता मसिंग यामनबु कुकी खुल क्याद लैरिबा बोट थादबा यारब कुकीसिंगबु जुंतागी नकलदा बोट थादगदबनि हाइना किहनबगा लोइना मसिगा सब मानबा मोंगदा साइगांग रीजन खुंदारिबा सिन्नमदि रोहिंग्यागी प्रजा मियामदसु जुंता लिंगांना कियन खंगनबगी थबकसिंग चथबा हौरे हाइरि लोइना रिलीफ कैम्पसिंग संगजफम लौदुना लैरिबा आईडीपी सिंग इलेक्शन की मंगोइना एडवांस वॉलेट सिंग बोट थादबगी साइन तौदरबदी मकोइगी फंगफम थोकपा तेंगबांग पुलम अमत फंगलोय अमदि संगजफम फावबा पीरु हैना जुंता लमिना कियन खेरी मिटोप मियानचा थिंगनब एमएसए की अखनब थौरांग लोन यादब मोंगना संगलकपा मिटोपसिंग ऑनलाइन बायोमेट्रिक तौनबा खंगलकली मपा लेबाक्तगी संगलकपा मिटोपसिंग ऑनलाइन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन तौहननब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना मणिपुर लेंगाक्ता अखनब यथंग अमा नौना पिरखरि अयाबा याउदुना संगलकपा इलीगल इमिग्रेंट सिंग मसा खांगदोंनबगीदमक मपानगी संगलकपा मियोय पुनमक ऑनलाइन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन तौहनगदबने हाइना मिनिस्ट्री ना खंगलखि अनौब थौरांग असिगी मखादा मपा लेबाक्तगी संगलकपा मियोय खुदिमक फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन पोर्टल की खुथांग रजिस्टर तौब मथौ तारगनी संगलकलिबा मियोयसिंग अदु कदाइदगिनो मसुं करी तौब लाकपनो हाइबनसिंग अकुप्पा वारोल पुनमक निंगथिना वेरीफाई तौरगनी संदेल अमसुं मणिपुर की अतै बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सिंगदा फिजिकल वेरिफिकेशन चथबदा इलीगल इमिग्रेंट कया मरुम थेंगनबगी वाफम खंगलखरब मतुंगदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना अखनब थौरांग असि लौखटनब मणिपुर लेंगाट खंगलखिबनी जुमलोनब लेबाकसिंगदा तंगदु लैतादब फिबम ओइबगा लोइनना इलीगल इमिग्रेंट क्या संगलकप याय हब सिंगनबदगी मिनिस्ट्री ना मपा लेबाकतगी याब याउदन मिटोप संगलकप थिंगनब अनौब एडवाइजरी इस पिरखिबनी अदुमैनमक मणिपुर लेंगा की ऑफिशियल सिंगदी ngam इंटरनेट की खुदोंग साब लैतब मरमना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तौबदा खुरौ थांगनी हैना मोट पिनरकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अनौब गाइडलाइन असिगी मतुंगिना डिस्ट्रिक्ट खुदिमक की डिप्यूटी कमिश्नर अमदी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ना स्टेट असिदी इलीगल इमिग्रेंट्स संगलकपा थिंगनबगी अखनब थौरांग मथौ तारगनी इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट अमदी इंटरनेशनल बॉर्डर सिंगदा अखनब सेक्शन थौरांग लौखतुना मफम अमदगी अतोप मफमदा सतोकसिन तौरीबसिंगी मथक्ता अकन मियेंग संगलगनी हाइरेनसु पाउस मखाताना फोंदोरकली मिकोक थीबद सनामही लाइनिंग सखंबिनबा एमपी सनाजाव राज्य सभा पुखट्री मिकोक मसिंग थीबगी थबक सनामहीबु तोखाइब लाइनिंग अम ओइना सखंबिनबा राज्य सभा की एमपी महाराज लक्ष्मण सनाजावन पार्लियामेंट पुथोखरे राज्य सभा महाराज लक्ष्मण सनाजावन स्पेशल मेंशन ओइना मिकोक थीबगी थबक सनामही लाइनिंग चटपसिंगबु सेपरेट कोर्ट कलम अमा हापतुना रिकॉग्नाइज तौबिनबसु वफम खतुना हाउस की पुनिंग सिंसिंखि तेतन असुमना म्याम थमजगे दुगा हौसु कुइनदि म्याम पाउस मता असलु सिनजरगे मसु मखाता बनौ बाबदे म्याम पुनंगामिनसि